COD mani. Geret. Memang repa pabuka ko ba mani rapa masuro matalipo mani bawa ngantara ka nga. Mega ni makokobo di ang kapawita maripa. Law ba mani buka ko warung padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu. Liwat tu si salana baraka na. Ko idi manasu. Yaitu ampai yang kedua talu tu amalan na paguro nga guru ta. Nomor si dia ko tuma bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi. Ko tuma bisa warra. Tapi aja mau tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ka 20 sidi si ba salawat ke 20 sidi. Namo salawat Jibril mi. Maka menurut penjelasan Nabi sallallahu pandrita maka dah itu amalan wirid. Maka dia ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo ada istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Ya jitannya je bawang namo je tutannya anak tak ini ko mapak botin katau mapak botina ayo likilo manasu. Iya ko bisa waraki. Tabaca ya roh. Supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu dia nama tojo hati nanae ko iya tu yamalkan. Ko to bisa warak. Bacangi bismillah si basalawa. Maka dia to pandita kita koro 20 sidi. Angka to maka dah namo 10 sidi mi. Kalau maka namo 10 sidi mi. Namo dia nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripatnya ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengaduk beras mengikuti arah tawaf. Napa ku bisa warak. Pura yaro napa inasuh. Itu ya. Ya miko madari malagay anak pak katoto nana madari malagay. Masih surang. Tulimelo si jaguru. Maka deh guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang. Ya ko wani jumai timpui syahada. Ya ko ni Jumat timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada. Asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anae. Napa yala si rocidi ni baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah napa itimpurang adina. Napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disuapkan kakaknya. Jadi pasigilingan mi makor. Na pilau barakan. Insyaallah dia laga-laga itu nana. Masih lah surang. Ya mi koci dia nak tak ajak nah. Pak de to gane omal lagay. Ya. Pala ide gaga na malada pa. Iya. Kecuali iya na tu ampai ang kato tu pakai to siya lebih nengang. Katau to lima lagay si balak kay nama pangewa si babay nena. Ayan na to tasuro mamalkang. Tasur tatimpu ilakay ta sahada ki. Idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Desa mo tatimpu lakay tabo. Lena paja nih. Maka macam waktu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah. Dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mereka itu sunnah Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan. Itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Semoga isya katanya 5 si babe ini tak kojokai. Deh nama kokoy. Pak aja nih. Jadi waktu nak apa buat timparun tu 5 kajo. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si kau tahu deh napur raboti siya katanya 5 tak tambah dosana. Itu. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai. Namoje tu andrewe makanya tuh. Kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labdinah. Tausahakan ya.
Ia ko manasuki ko ramalangi usahakan inang kalabina cede betongan na ang kawat dia lengi bali boleh maki buaki papabuka makanya kong kalabina cede tabawangi bali bolata ia rokong kairi bali bolata bawangi papabuka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi usahakan ya ko degaga pe maka aja nah iya jadi tausahakan yero nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan i apalan pada apalan itu tau mapuase ida gerehe lolongan i apala pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongan mi hadiah pada ganna apalan na jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak engka na tambahan na pajak kama magalaki mak gosip deto gapa puasa kue magala mak gosip deto tu na rusak puasa na te ko mak gosip kurang ya palan biasa kilo pasai taroki makada diskong makole batu pure masam paja subuh monri masigi ede nak de dega pacara ma bawa mak gosip ide si ganrusu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam pajal rewa ilo bolana na juju seli dan juju sujadan lah malah lalepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia to gago ko di cik dia ko ya bola cik dia ko lego-lego cik dia ko batai bacurita mak gosip dia ko maku itu de gaga de pada dapi tangan sona capu apalan iya jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipabuka pa iro tau ipabuka ero angka apalangi lolongang yan na to nang katau pa deto kasi na suku la da apalan na puasa na to na megala da tapi apalan na puasa na iro tau na pabuka nasabari na suku iro pahalana tapi pahalanya tanya syariah aja tersalah paham makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan dena ko tania syariat puasa pahala puasa ya na tu biasa ga ko ramalang yo ko masigi tama jadwal angka buka puasa biasa sa dingero ko ramalang yang katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu biasa makro di angka to masalah na itu pak bu kato masalah na itu magay cicam ni mapabuka salama ramalang pada sa tanyato watu na ya tanyato giliraku iya ro angkay itapuasan na supaya aja na lo bawat tuwe iya ro itapue dia satta pada makada waji tapi iya ro de ini tapuasa tak bawa matoki aja na sisam ni maja demi na cocok ko dege perenungi tapi sitongan na ko tau mapahang ai dega agama ko tu makada yanu si baja de apa de na tapui nang kamana pole ya kong katalo mangumra ko makka ko ramalangi ai de kamana ko tu tatala dega ga tapuasan na kada yanu si bapa pabuka de nah makito namigatoje tulo masigi ede na puasa tapi syukurun itu kalau ni manre baraka mudah-mudahan masam pajang apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro iya jadi tausahakan ya ini penting saya sampaikan aja nama kada angkat asat tanah paki pampabuka de iro itapue asanna memang majami ko de agama korona sabak de renungi misalnya makada malam pertama ini makada mapabuka pertama iya tu ko asat tapatataja na ibaca dena tu tapabuka la tu capana padahal matan relada tu apalanna jadi ako pura ni tapuasata namota
ta 10 manibet pata bawah. Wairinu. Bawa ki wairinu lo masigi tataroy. Cuma kami pasangan ni Pak Megatotu tahu makorowi to koramalangi. Tidak ditahu itu. Koma matarawi. Sienrakana late ko matarawi. Rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arwae biasa tu kopure matarawe 2 rakan malau wairinu ninungi. Biasa kini taka. Baka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe 4 rakan. Wah, mak bagi wae na paninung. Aja tinung nareko matangang palawangan na sampajang isi basampajang. Sikiri dengan sikir. Apa itu Thomas sampajangnya mapalla alelena karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu Thomas sampajangnya naturungi pusat. Lopo ini ko Thomas pasampajan naturungi pusat imangi sasay. Parang kamako imangi tanam atur wa pusat ini. Padahal baraka lopo na itu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya tuh kotopura masih kiri aja tuh minum. Kotopura masih kiri kecuali tuh pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa ita we ubuka pas tutu na we ma barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutu na. Irwe pas selesai masalawa inungi nasabak baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja aja jolo tino. Pasangi mapalla alelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu ko pura masampaja apalagi male 20. Pai. Iya na pura assalamualaikum. Nah ala si air galase daya na iso si. Ang kataw tulasan na nasa gurutero. Maka daya nang kataw to limino palawangan na sampajangi dito nule perang itemena. Nggak bisa menahan air kencing. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak ka ustaz. Iya ko dito le perang inun. Dito na harang. Tapi makeleta pandrita ahli sikir iya si kanjak na kotopura masikiri paja mi mapalla alewe napaki minum. Tapi ya kotopura masalawa pasti sumpungi wairinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutanana maktama makkadah agay pigaw ko to mapuasa na din na to jilat dak belah. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah sitongan na yaitu puasa tepat memang tu wangi. Iya nama kanja mo tepat nate na mo to mato getto magala to mapuasa. Itu. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ay napay tate 10 gimpe nih. Jadi tapi angka papa gurun na patareka saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubu. Ini ya kotoman resubu Pak Bu. Tominu jolo. Aja na to langsung manre. Malaki jowe kemudian kita minum. Namo talutak go. Yang penting minum jolo. Pura pi minum napa malaki nanre. Iya ro nanrewe aja tataripakan reang. Ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang.
Ijepu bangi nanre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemma ya robauna. Ya naro nakada ipandrei nyawah. Ya ronasa to panditero. Ipandrei nyawah. Imawi napa yemma napa ma bismillah napa yandre kasarana. Pura yero ala siki jepu siki aja moni cedek mo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yandre napa yemma angka tau pandri ta mapak gorong maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena na pakai jadi setiap yemma iyaro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaro nak pamulangi mau yolo napa yemma iyaro bau nanandrewe napa yandre kasarana yang kedua deni mau ya langsung yandre tapi itahangin apa sae yana tu nak kalepandre lahirangi kemudian yang ketiga dimakan biasa pura piero napaki malah pakan reang tapi makanya tau pandrita namoyam itu nak talut timpu nak toni mau pakai mau puasa dia mau maliwasat tuh iya tapi dia nirul lady komarat jingi jamangnya kapa di tapi ya komatareka na pakai ya tuh iya na tuh ampai tau pandrita ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre tapi dia nirul lady dia penirul lero molah aja nana nyari pakai ya biasa ini pitu pirimo pakapan itu kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil dapahan masuk aja nagana bali aja mo tareke ni maka da cikdi dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui iro terakhir napatandre tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan pak angkat tu sikiri napa gurongang tau pandite tapi jarang orang pakai matangangi mandre itu napa curi sikiri tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah komanu maka dah mini maso alaki wa cede tinungin apa malaki nandre cede napa tabagi telu capak na itu ndak usah dihitung kemudian kopura ki mandre meki mandre be pandre moki jo bepa mandre moki tapi air terakhir wa pacapurangnya inung menentukan itu kaya yasang iya ko minungi ipatamay way ko sumpange ko terakhirna de na to gaga way rinong imonrina dito nagaga andre ipatamo ko sumpange iya tu way ko sumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah iya ko yomang iya tu way mapalla macakke to lima ko tu berubah itu panas dingin hangat itu tapi iya ko yamma ina iya rumapallay mahangat yamma masih yakit tumadakka tapi ya kuya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang tapi tanya wa esa ya ko wa esa mana sama macakke wa biasa ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin iya ko ya naro na tatuje tu macakke na ya tu tamma macakke tu lolalang aja na tapolay wa imonrina insyaallah de tamadakka ya tu latu arewe de tarakong nah de to tamadodo nyawa nasabak purai pandron nak nyawa dek to na to malam ko to pura buka patalun rumah tu papuasa nah saya dek tuju maliwasa madodo nyawa mak itu makri guru tadi na pandre deni mau yon na andrewe na pemandre engkat to tau maka dek to ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu meriga geh de ulaya na pura na buka ma de makale matana ni sa di papina diko yo po ko to mega manandre tu mandari mahkoa pa angka to tau mapuasa balas dendam de to ngasanan rekosoy tapi
nagandro so ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan nah. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya kau makan detox berarti palega racun. Itu sampai kau puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kaada tu makalele apa penak dingin. Magai nasabak sinin na ya racunnya kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasabak ka dia ro andre itu ampai ko to puasa aja na megala dai andre ko to manre subuh si bato buka supaya ia ro darah ro capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala ia ro racunnya kilala watak kalewe iya na ro nalaga. Makanya tuh ko puasa teh 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kelona agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasala ngoko bolata atau pipa si tau na lariwe angka tulumu mak dakek ko bandrena iya na rolumu melo ilagga pada mati watak kalewe oko tu tabin na sarape angka racun ya sangi lama iya tu lama iya na romelo na lagga darah kode gaga andre jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki jadi carana teh kome madisi tu mapuasa. Nah sabak iya ro racun kilala watak kalilaga. Padamu itu tau melo yo operasi lai suruh tu mah puasa. Gitu. Dan kata melo operasi makan mau operasi kau aja kada puasa kok. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Padamu itu kau tau mah puasa. Jadi ia tu tau mah puasa pak tahu napa cingi alena. Iya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa noni timbangannya angka 2 kilo angka 2 kilo si tengah ya angka puasa denen no timbangan na salah lagi berarti nama puasa itu maka bala mia tu iya jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20 maka deto pandrise stabilisasi jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun nih. Apa angka tu sarap tatutu magai nasabak natutu ilama ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana iya den lancar peredaran iya aja mau tersinggung ini to macomo ya iya jadi makiro tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nale karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama gitu tema puasa manyamatoni tu dena tu namega andre apa iya tu di selangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup cik dimi ipandre yaitu ampai tacek de mi andre nato maso tapi iya tu kapere nasa nabita pitu ususna na pandre manang gitu iya pitu. Jadi ya tu ampai koto mandre ko ya ko asolepar aja ya asolepar ya ko salepar ngin madari tu cede miandre dan tomaso na to biasa ge makwa maka dawe na napa je cidi burasa wandre mesona memang kalau orang sering puasa begitu tak cede minandre na mesona sabat tatutu ya rususe cidi menita buka. Ya mi opo ini to laigan rusu tak buka mana temang. Onro to na magalak mandre. Ya aja tahera kong katau makna lama gi nang katau tat pitu timpu minandre na maso. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, mak itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre makan kapere ya manre kapere istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan makanya kita itu diminta berpuasa tapi aja tak puasa leyolo pangkat tu biasa makor mak dupa puasa dia pernah puasa tena puasa wah diharamkan itu puasa 1 hari sebelum puasa angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dena marigaga. Biasa ke makomu patah ko pasetangan kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan.
orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Ya lalu kong kasapitan namanya kima gere sapi ngagere sapi. Dia nama rigaga. Ya rongkai balena bale tala. Ya narona wasang sahakangi mapabuka ki. Kemudian itu pernah tamu waktu tama nih 3 siaga na tama ya 35. Oh ya dia tahu pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasitongenna iero ulan ramalang pak bu malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka pak guru ki aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tanda na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar. Nah saya ko elei ko mubai matan nasoe dena mapallah. Menre macahaya dega ga pelana. Dega gunana tisangiro. Apa ya komenre iya romatan nasoe dena mapallah nakalaki onna wanni Lailatul Qadar berarti laba nih. Agak guna nanti sekolah abad nih. Kak dia tuh mestinya itu sebelumnya. Kayak kau makan laki, woi mubak mata nasi, woi dia nama pelak, woi berarti nak ruannya Lailatul Qadar, kalabak nih. Agak mau pigau nalabak nih. Itu kan makiro. Maka dia itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tuh lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tia sange itikaf pak bu, ko itikaf sempurna, dena wak ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir, tolo masigi dena wak ditorewak lo boleh. Wak dimuki masuk boleh masigi lo mimak jenek, pergi buang hajat, rewak sigi pema lo masigi. Ko meki rewak lo bolat, rewak melo tak dui baineta mas mandre subuh na perewak pema lo masigi. Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih, yo puidi nato rewa hama tindro sih, wani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama o masigi eko ramalan. Jadi mapamulai si di ramalang. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunnah patan rakangi monrina isah. Dua. Jadi asam pajangis saki bere jama oko masigi napa alai sampatan raka sampaja sunnah imonrina isah. Apa angka hadesa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sa bere jama oko masigi pada ko mas sampajangis si puluhan ni riolo na po Allah Ta'ala. Nah nigi tahu mas sampaja sunnah patan rakangi monrina isai padai ko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tepahan nih. Ya jolo dua Mega tuh tahu ko ramalangi mas sampajangi sa patan rakang napa dena sampaja sunnah isai monrina isai. Napa mata jataraweh. Maka dia tahu pandrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na ya sei apalan na sampaja sunna isai patan rakangi monrine sene sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patan rakangi monrine isai maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya. Angka gatau pasetanga mulai masa pajasuna 400.000 rakaat. 20 rakaat na lagi diisi. Apalagi kepada tu sabu. Naiya na tu sampaya sunna patan rakangi monrinese makin nabita pada ko masampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih.
asam paja subuh ki berjamaah oko masigi apa makanya bita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampajang ngissa berjamaah pada kutomas sampaja si polowani. Yalai patan rakang imon se sampaja sunnah pada kutomas sampaja patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Nah pemas sampaja subuh ki berjamaah pada kutomas sampaja si weni bujur. Mana sanita lolongan. Ya benar tak amalkan. Tapan nanu ngak bani. Iya ko yang pati tulay. Iya ko de tadapi law masigi mas sampaja mangaribi na sabak maret paki pa angkam itu to mako tu pak. Ya to no podangi panitia ajak na langsung iya ko ramalangi iya ro sampaja mangaribi de to tu na marigaga ipalupa cede watuna. Alengi waktu koro 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak bako ramalangi napai 3 menit purana balasu kama ang kamu pisanggara ko tibun na tayo na mena lo masampajang eta pahangi tatoro ice de iro iya podame manyokoy aja na idi tala ukuran aleta maka dia ko iya panti purana minu purana manre sanggara selesai ini de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya na buka na saya de ukalagi ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kasempatan tawe manre kinampa aja na idi male ukuran aleta maka dia ko iya makwami cocok di ko cadi di mume masampaya na makai ga tahu me macio. Jadi alengi waktu, ya tu waktu na mangribi sijang. Jadi ya ro 10 menit, alengi ro 10 menit. Ko pure bam mangribi, alengi waktu 10 menit. Jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit. Na buka tahu ya ro buka ko bolana angka to kesempatan kesibukan apa lo masigi iya. Tahu sakan apa ini tu nonroi Pak Bange Pak Gato tu Pak Bakor ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah akbar syadallah ilaha awe aga mana lalu ko dia apalagi ko anu na buka teh aga sana dadara angka mau pika lukunna apa Allahu akbar tega sampai macam-macam lilana batal tu sampajata kung ka ko sumpatan apa temak mana sabatal apa batal sampajana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka towi ta macca pak angka masigi macca dia samaca radio na pa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok na tapi dia na bang natajang igangka pito atau 10 menit napak bang tapi ako pure balanso ni kama makiro tapi ya makanja tero tanya ko bami meto na curi radio napabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan ni tahu pura ya romato napai bang ini mani kega tatoro si bawa yang kedua sampajang isai de to tu nama digaga ipalupa cede watuna aja na pas isai tapa masa payang isa ni de makanya ko makada de mereka di pak bange makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah napakama nasabaya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang Pak pura ni mapabuka maga-maga aja takada lo ni gasuro ide na lo masigi buka de na ko ya ko masyarakat itu ya toro de na dia la dasar alebe jolo tausahakan supaya nalite baraka na ramalang lo kasih masigi mak berejama na mega na lolongan apalan itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya angkat kato makaramaga ko mayo keri ko ramalagi iya
makie. Tanya yoker bang, mak kandang, mak game, mak yoker, dia narusak puasa. Tapi itu perbuatan yang melalaikan, perbuatan sia-sia. Iya ko malalaikangi betongan na anu dega gunana. Iya ko nahalangi ki untuk masih kiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Na kurangi mi barakah na puasa. Tabahan nih. Na kurangi mi barakah na puasa. Pada miko ma puasa teh nak bele, dia na batal puasana. Makuram ya palanna. Apa ia tu pabatali puasa? Termasuk mereka tu biasa jamai. Sakit tagiri do cilita bulu mano. Biasa. Itu ndak boleh membatalkan puasa itu. Tiustal, tusuk telinga. Angkat tu gabuse. Aja. Kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Mau puasa tahu ndak boleh itu. Tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cile ni pakwa dia nama digaga. Ia mi kolai giri bulu mano. Itu jangan. Itu tidak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba. Ia kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah. Tapi arwanewe mi makun reye dek toh. Iya. Arwane miti suruh matola anna pulona asone suruh tolai. Iya. Tapahan ibu. Arwane we makun raya dek to. Deso tane gurutta. Maka dak deje ronade lek pong Allah Taala. Manang kana pada mi mapigau, manang karwane mi. Lai huku deni huku makun raya. Maka de gurutta. Dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya. Tabahan nih. Tanya wanuan na bangkungnya salah kak, matan na bangkungnya pak malempu. Itu makanya lene suruh mapuasa 20 pulang. Tabahan ya, aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya. Iya kota lupai manre subuh. Wading yang penting makanya matuk kota meramalang anya memang ni siulang makan sahur 1 bulan tanyakan memang nih wakatai mandre subuh karena pengalata untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini mandre subuh selama nih apa pura memang nih mania makiro jadi itu makan sahur sunnah tanya wajib. Tapi aku puasa wajib, makanya aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak mandre, masalawa ni ta ko masigi, dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum, ya mi ko bangi dena wadi. Apa hani? Ya ko imsaki, dena mariga minungi, wadi to mandre ko imsaki. Tapi ya ko bangi ta dena wadi. Apa ia tu imsak dia ko kampot ta 10 pimanne melona tama subuh na imsak angka mo pawat ko tu jadi aku matangangi manre na imsak aja mo ta papisawi tapi atika ki na sa bace dia mani watu ia mi ko bangi tay nang ka ko sumpat tataluani apa ia tamma ia tu batali tabahannya maki tu jadi aja takada ko imsak ni wala ba ni ustaz de ya kok imsak masih boleh makan karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tuh ya Pak Bu, iya pawanre subuh kok imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Ya dia kok pura nak mak buka, malah nak karoma telu, upatamo ko wae si kaca. Napa tutup uremme. Mau sahur Pak Matu na yarwanre. Napawinu wena itu bisa menyembuhkan 40 penyakit disebut air rendaman kurma. Ya kopura siki matu minum ya ro kopura ki sahur ya ro tala si talu batu taremei buka pasiki matu napa ya ro tabukang itu paling bagus iremei karomana iremei
taluk batu mo. Taramay, tapi ya kung angka tahu marame karo mataluk batu nulem manre na puraya tu kuat betul makan itu. Apa ia tu karomai kuy rame, 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak Buratopa tuh. Ya kong katau madari nakan na penyakit mah tasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa, aliking katu kurma nabi, itu talu itu, mana mabolongnya. Ya roh. Kemudian angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa katau ketika berhubungan suami istri di malam hari, orang malangi. Namelo manre subuh, tidak usah mandi dulu. Ajak na tadio jolo. Apa de tu na batalkan i puasa. Tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub. De, Pak Mega tu to maka pure berhubungan. Nah saya itu melo jolo camela pemandre de andre bani jolo. Maka dapat kau tamai subuh. De nama rigaga. Namun tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah. De nama rigaga. Ia mi ampai itu dio apa meloki masam pejas subuh. Tapahani. Ia mi ko subuh ina paki berhubungan salah-salah ni. De dalam misalnya malamnya kita berhubungan. De pato pura camme toloman re subuh de nama rigaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh, namo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de nama rigaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah. Tabahan ya. Pak Mega tuto kasi de na pahangero. Iya. Yo poko papahangi ki mana sani. Tapi penutup angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Toh tapahani masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa. Kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko jajia nggak tahu pandrita ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kopu ima ngajalalo tak coba-coba pada tajang itu teh masa paja mengeribi. Ngajalalo. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Ayo kalau